Mai ko na tao Guikhanliu Malingmei YouTube Channel big tun rei net la mai tun riu dare. Sai October tarik juit na patay kum singnay na juit na pungu. The Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in Sam the Ko. Senapati October tarik juit na katum. Chakwang lun pung mai TH muiva at chokilon sir GPRN re October tarik juit na chakyu kum singnay na juit na pungu kao. Tahamjam Senapati District Headquarters Kawangni Mekau mi tuang ting mikti hai United Naga Council re nu nai mai ting mikti the tu na kau pat kan the Tahamjam Kau TH Miva da riulau mai mung tat kai ni mai tai Government of the People's Republic of Nagalim ri lang mai bang kau tat kai khangi tu na cham de ri ti thai kani Naga mai tuang tradition khani cultural practices na tat kai rabam mai tai kumna Manipur state kau lungba mai naga mai koi khang mi nung hai nu nai meti mi di the tu na kau pat lau the tu na UNC tuang statement ri ti thai kani nu nai meeting make October tarik chui na chakyu nong hai naga mai communities koi re akwang sulaw na educational institution goi suti kau pat lau khang dukan goi landmark khang ti thai kani mi tuang ting mik nong ta economy khani commercial activities goi in thak lau khang ti thai kani kumna mi tuang mung khau chun chap mai khani akhana sumai tai lien na kwang ka zaw lau gai khang ti thai kani UNC tuang statement khau tai nu nai mai hai chun chap mai tan bao mai khani naga mi tong self determination tong symbol suna lia lau khang ti thai kani kumna naga mi tong unique history khani naga mi tong fighting ding intip me tai lia lau khang ti thai kani historic sumai mung tat kai ni mai khau naga community rui akhadna suna chu sang mai zau kau mai khani naga mi tong tam mai khau gai inbu ku mai Studio to na UNC tuang statement kota hi kane. Patna October tarik chui na kathum. Bihar Assembly election November bukhaw tat kai ni mai khaw opposition Mahagathbandhan re October tarik chui na kathum Thursday khaw RGD leaders khani former Bihar Deputy Chief Minister Tejaswi Yadav ta Chief Ministerial Candidate khang kada laukan the mi tong cham hai Senior Congress Leader Ashok Gehlot re joint press conference patna khaw tat kai kan mai khaw sa indaw kan chonge Congress Leader tarui Vikashil Instant Party Chief Mukesh Sahani the Deputy Chief Ministerial Candidates kang nominee Sulauthi tuna sakane. Tamenglong October tarik chui na kathum. October tarik chui na kathum nung Tamenglong Bazar duang kabam padai khau Chingkhiu Long Village Authority Rikalum mai mung kasui lau mai khau Jadonang Park Rani Market All Market Traffic Junction kanit TBC Traffic Junction khau kalum mai duan hai silau kan the Kamung khau tai Reverend Dr. Guigong Dai Pa mai President Town Churches Union Rui Sai lau kani Tamenglong Town Bazar khani sabo mai bam ka koi khau hai si soi mai khani ka tuak mai pat ma khang kai paw ra kwang khau hoi nai mai duan hai tat kai kan chongi tuna na mai nun ri sa kane Tamenglong Town khau hai from leng leaders nun khani bai mai Christian pom nun ri ka gan khau ka bam tatang law na healing khani ka lu mai duan hai silaw rap rap ba me Infal October tarik chui na kathum Manipur Police artificial intelligence drone advanced sensors khani hyperspectral camera ka zaw mai sinsu na illicit poppy lau kathan ta lau mai ta phupat kan the poppy lau tai Manipur Nagaland border zangkhawi kumna lau tai hectares pangu daw da ye khani poppy buan tai inches kanai ki thum daw in ka bom the tun sa kani official report heline intelligence input nai mitang Senapati Police roi Sadim Lizai khani Senapati District Nagaland border dang duipi bia khau poppy lau tai phupat kan the Infal October tarik chui na kathum Manipur Police khani Central Security Forces rikariu na Infal East District kau cup syrup bottle riksekyu na khat le sian dangka chingru na kanai phais nai rik chat October tarik chui na kathum nung raid sumai gan kau nimtau kan the khani mi tuang pu phung zuan ba mai gan khata nim kan the ka khoi nai mi pu tai pu zuan khang license submit hai legal documents sin mak mai puwi nim kan ne pu khau tai local black market khau zuan ni thai dangka chingtamru inbu zuan panu mai he tuna sakani Police strong report hilai na nimkan mai cup syrup tai addict sumai puwe kumna Manipur kha drugs addict sumai nunroi biurap rabam chongi tuna sakane Bengaluru October 3 na kathum Karnataka Minister Priyank Karge khani Senior Congress Leader BK Hari Parasadri RSS organization hai the buizang registered sumak tongsu khani the bui thang re funding gongbam tongsu tuna than kan the RSS registered sumak mai high government tong laws and regulation khawri lai duang nu khang subam tong de tuna sakani Karge re CM khang che hi na RSS ru khaw disciplinary action lalo khang khani public bam khaw activities khatna sini ti tan dat ma khang sakani khani government employee RSS khaw kazaw mai kwai ru khaw action lalo khang sakani Tamenglong ting nai lon
บันจัดบูตริกจุยนปดายกุมสิงในจุยนปงูเล่าชวนหมวกนายกาลานไหนนายติงสินหมวกนายสิงบังจิงไรนายบันจัดบูตริกจุยนปงูกุมสิงในจุยนปงูเล่าชวนจิงไรนายกาลานจิงสินไหนนายสิงบังจิงปุกอินทันเนไม่กูไว้นะกิ้งอินสุยนะกิ้งเล่าเหมือนคำตากุยคันเลี้ยวมาลิงไม้ YouTube Channel เบกจนเรกงานมากมาทวนกูไว้อาศัยคงทูจำให้เขาเรงงานแล้วที่อินทวนเราทวนควงรูปมาขายไกลไม่กันรุยกิ้งอินซับดลโคทวนกูเท